ini dikioe na nige mundu ndakaheo nomination ate tondu ni mutangathi ati kana tondu ni muini na heo nomination ni tondu eno hoti tondu ndigociria gwe county assembly igitindaga igithie koinwo kana county assembly igitindaga thieta ira turamakira haria karau thieta ya talents igako ikirorerwo niguo Kenya ngima uguo matigage na wasiwasi reke ureherwo unywa kirucine Dina chocolate na chocolate ene jaga na ni haha ndareherwo espresso ni kahwa karuru muno gatari shukari na ni gwikora ni ndikorire tondu ndona undu ucio ngirwo haha ni gwikora ndikorire njikirite tai ena rangi uyu gethe twarane na thuti ino titago kukumagwo Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Mwasieko agedia twathieka gudo road gwa top gear gotinagia ona nie ne kuondorete ne tozie yes oni guo mugunda wa top care guku ka gudo road dagika 10 tu kuma haha Joska barabara cia theinie tugatema wega kwena mae na zitima na ne koirire na guo thogora ri raka nyamuka we kunyitanite we goja ni gutinangia tondu tutinangitie nginyagia 595,000 only tucerera Roiro Town Greek Towers kana tuhorera thimu namba nio 0708 000 999. Top Care ni mucio waku mwehokeku wa uigithia. Every day, over 15 million members are transforming Africa.